Ya dia nggak ikut kita guys. Save dulu nggak sih guys? Lupa lupa save dulu ya. Pilek lagi. Kenapa ya puasa tuh pilek ya? Karena panas kali ya dalamnya. Ini harganya masih mahal nggak nih? Gitu aja. Kalau masih mahal mati lu anjing. Set masih mahal cok. Gue jual dulu dah. Murah amat di sini. Iron ore. Let's go. Kemahalan guys, gila. Ya kita boleh masuk nih. Tiba-tiba hilang tuh pintu kemana? You look meek as a lamb. Oh dia mau jadi bayangannya Makot kah? Apa ini? Ini apa ya jawabannya, guys? Bener gak tuh?
Pamit dulu gak sih? Siapa nih? Dan gue mau difotoin. Ini apa lagi nih? People nih. Kupu-kupunya template anjing. Sekarang udah jam berapa guys? Hampir jam 6 ya. Oke, hari ini ikut nih. Bapaknya ikut gak ya? Udah ikut aja. Ini ya, Sainas. Gel deh. Jangan lu pakai ini aja. Marika di belakang aja deh.
Marika, lu pakai ini aja Marika. Terus gue kepo, tar dulu ya, kesini dulu ya. Anjing ini di mana, Cok? Terus itu bisa kemana anjing? Sorry bro, I'm the best that ever was. Coba kita kesini dulu ya. Wall yarn. Oh nggak bisa deh. Kapan hari aja. Sampai kita. It's huge, ini besar. Siapa ini yang keluar? What was that? It was the orders army. The orders. Siapa tuh? Southwest of here. Misi kita ngapain ntar dulu? Ah lobet nih. Baterai acu lobet. Baterai acu. Baterai listrik gue lobet.
Alright, masuk aja nih berarti. Siapa itu? Oh ini yang ini. Anjay dibubukin coy. Gila dibantai sama ini pemuda songong. Anjay siapa nih? Kaptennya. Buset serem banget. Ih gila. Itu temennya. Ini kemana nih? Ih gila get lost pang. Sadis banget sadis. Gila kita udah sebulan. Gila kita peduli aja di ini nggak salah loh. Dunia harus cuek anjir. Ini lurus terus ini. Siapa nih? Gila nih How to Pa enak ya sama kita ya, jadi jalan-jalan dia. Sinus. Ini 16 hari guys. Siapa ini? Would be Galan. Namanya Would be Galan. Digodain anjir. Digodain anjir. Icas, namanya Icas.
Oh no! A person's life weather is predetermined. Guys, jam 6 gue udahan ya. Kayak gue udahan nih guys. Mana nih innya nih? Safina. Kabur anjir. Love forbidden, cinta terlarang. Gila nih orang nih pada nih orang nih sukai banget ikut campur urusan orang dah. Asin. Gila nggak di tolongin sama bapaknya loh. Bapaknya malah nyuruh kita jangan ikut campur. But it's not like they're going to be put on trial or punished or anything. They're just going to be retold the principle of the order in the Tower of the May. And you are okay with this? It doesn't matter if I like it or not. My son's straying from the path and being re-educated, but we're predetermined and long ago. Nah, terlalu ini orang-orang sini pada strict banget sama ini ya, peraturan aja, lebay. Join the order.